Ia o te o whoro whamwhaatalo whātu fo i Samoa lau whaasau ka le nei vanga o le whiawhina ua 5 minuta o te nei le tūlai 5. E le toi amatalia fo i o le tautua whaawau ma le unanga lau Bluwave TV bai se fo i o le porokalami o le tauta iae ma le manuia whaiva o si o tātou tunu. Tauta iae ma le malo, tauta iae fo i ma le whiawhia i le alofa ma le aga le leo lo tātou ma te isiri le langi. Ia ua sa lilo ai manatu tātou te toi au whanga poto mo tau sila mai. Ia, va ia tu foi i amatanga ngā soro e foi lungo le au mai moa ma le au tāwha whau mai lungo le prokalami. Fo ringa vai ia le alofa tau muri lo tātou ma taisili le langi. E ira mana tu maulunga o lo o soifua lau le lei, o lo o manuia, fuafuanga sa e fita i tunga iai, sa e ngalue ina le yaso, o mea uma sa e whaia. Ia, e fo ia ma tu mau i le atua awa o ia na ia whaia mea sirisili mo i tātou. Ia la leanga le lei, mai se fo i o le alofa tau buribuli o si o tātou ma te isili le langi. Ia awa o ia na teita ina mairo tātou wola mai se fo i o le. Soifua o Samoa, po fea le te maua mai fo ia ule dei taimi. Ia o fea fo i le la amata maina eva mai ai ma e whaki ngā unu mai ai. Maloa fua ai la ua maua i leanga le lei o le tātou sirisili ese. E iai fo i lo manatu mawalunga. Ua mai a ngā ruenga malo fia tili. E ui, e le i mai a vaenga sa e mo e whatau nuinda le de yaso. Awa ole ubumbuni. O le vave o le alo le vale wakini me le waiei. Ai wa tau le lava le taimi e whai e fuafuanga i le aso. E mo i lau tala le whai atu. E te i oe lau tala le whai atu. O le si kaimi e li so le e uma e anga sa haungi le whale vatu fo i le e aru ese mai atu i titi i tūlama le a whale tamai taimi lea. E le whapeo le whaiwhaianga o tātou. Ai o le tūlanga wa iei le vave tele o le taimi. I oe, wa tau rush ke le kaimi. Wa le mauani, wa le lava le taimi tātou te ngālu nui. Pa ia basa ma whai ngā o Samoa. Ia, e le ma whai ai le ngana a sia tama le Blue TV a mai so le aunanga le taute ia e le prokalame o le taute ia. E le ngā whatau li mai na iso mātou leo vai. O Samoa, o le atunu tofi, e le o se atunu utariola. Pa ia ma malu o whai ngā fo i masa, o taulangi ma o sa lea vea. Whata lolo i malae ma Maota ma malae fono, to tofi o lo tātou uturu, e le au tūla toa, ma le au pupu toa, ma le au fuelo loa, o le fuela velave o Samoa, o lo lato lea fatu ai ngatausi. Ai au mai ia le anga le lei o le tua malona lofa muti vale, e whai mā tātou whianga inga osi o le nei aso te whaata lofa, ma o wofo lofa tuai, e lau mai moanga le nei vanga o le whiawhi. O amai. O amai oi. O amai oi le nei vanga o le whiawhi. O e whiawhia e ai ni mea na tutupu. Kako karakala ngoa whaafale ia. O e whiawhia i ni mea na tutupu le nei aso. Pena e usuwai le nei tae au i le whaati ngā ulu o le whanau. Ia whaati ngā ulu o le tinao le ainga po le tamafo i o le ainga. Pe o iei fo i se mea o lo o whaafatu ulu i lo mafa ufau, ua tau le manongi ai sau tau mafa ma sau me ai. Ia, iei nisi nā la whai mai i whanunga le leile nei tai au. Iei nisi sa la whai mai le nei tai au le tūlanga o whanonoanga ma le loi mata malingi. A whapea o oe lea na e ala whai mai whanunga fo i le lo le whanonoanga. Fa mai se ma fa ma fana le nganga o le tua le ala nga ka ke ka mo fai ka fai ma fa aka ku wala nga tau tatu fia ni por kalame me se fose tau tua le a mo o esa mo le atu pele loto ia fa mai se fa ma fana le nganga o le tua ba o mai fo itala isa mo ai se fa la vela tau ta vale le wa ma wele soifu se tasi o tina fa ya onga o le kolisi ma o lunga le kale se skrisolo pa yo aso nga dai vaiola ai pe ia siti nale mai le fio ango palaudi. Ia, ia wha mawhana whananga le tua. Whanau, a inga foi, loto wha vau, ai mai seo le aonga, ie foi, sa ao awina. Ia, maata mamai, talu lea foi tina, po le sunga tamatai whi aonga. Ia, nisi o ainga, nisi o ila tau o loo, wha noa, po iai wha noa ono o tūlanga o, io e le ngata fo io ma io le tino ngase le tau le fala ma le apulpusia i tofanga ya
o le atua mo na whaalava e malo loa I tātou whaamawhanawhana whaamalo si awatu por kalambele nei vaenga o le afi. Nisi fo ilana ala whai mai tūlanga o aso fia pe o aso whanau whaamanu ia tu le aso soifua ma aso whanau o oe Samoa le atunu pele e mesia oe le te sirisira mai le ke maua mai a ultimate nei happy birthday to you whaamanu ia le atua mato e tulu inisi tausanga se tele ia e te soifua ma tautuai e to tonu o ainga e meisore nei fonga ele tātou te iai. Anniversaries a whapea o lea whato adasi le tausanga o le lua mawhitanga whai poiponga wha le rungarii o ka o kai amu ia o lua. Amu ia o lua te lua li te ere masina na soa. A whapea ua lua tausanga, tolu tausanga, lima tausanga, sefulu tausanga, lua sefulu, tolu sefulu, whaasolo solo e ailunga. Langa iskanga ka ua ova ma le lima sefulu, ono sefulu fitu sefulu tausanga. Happy anniversaries. E le nganta o whai poiponga. Ia o whaapitoa o mafutanga, o aonga, o aumatulanga whapena e whaia anniversaries. Whaamalo atu ma, mori atu ia lo whaangai dungo le proklame. I le dei vanga o le fiafi tātou wafe mai sei whaamalo le au tāpua ia meso I la tau dungo le proklame le dei vanga o le fiafi. Ngaule Malie O'Keefe, watching from Hawaii, malo le soifua manuia, ko Lita, Gay Ioane went, yes. E mafuta mai belepone au se talia o se whaanonoanga lava le nā tala mai Samoa I o e talo whai se whaia onga. Sau matangi lau tala mataena ma le tō whaia mataena whaaftaini mafuta mai le nevanga o le afiafi I o. Mawhakia lo loko. Tō whaia le vau ma le tō whai mafutanga e me se whai o le tō tele o tō I lungo le porokalame le nevanga o le afiafi. Setu, Amerika whape whai shipa whaatupu I nanti. Ya to farbe to $5 wena su alo peti I o e. O walua ngai su elo kiesi Crusaders e ia ile sa malia ngalele. Na meli mai atea o le vai aso de nei. O ile kala kwa ngafi. Meli mai fa mai asiata wa ai tu molo ua lofa molo muti vale tele so ngafinga mai ngo ko le o kilang e o la o kilang mele. Alo piki ro kiesi Crusaders. Ma e alu e tapua I le au al tō farm tō whaifa. Ia le nā, tio utu wā. Lino sulusi whaaftaini mawhitama le nevanga na whawhi peipine Navy ma le tau mawhitanga. Elisala tali matasi, ragata vo I le Roman Willie. Ia le nevanga la fiafi. Vai Luaipouomalo whaaftaini mawhitama I le nevanga la fiafi. Bese wela tō whine a Rosa. Lo whaatu tele e te oele tō whine. Bese fōi o le tautonga. Andrew Sua whapea fōi whaasau o le pua. Tafili. Whaasau o le pua. Ma esi swafa le. Ia le mawhitama le nevanga la fiafi. Bese fōi la le uso I sa Saudi. Iyo e. La ukamba. Ese kamiki AC se ke tele ma story ma la utama I yaso fōi o... o faso e saso re kaulanga le wari ia makaya I male. Alo fa tele te auto fo ile uso. Au alua tu vale fa amtaili mafuta ba le vanga la via fima auto umbalava me se fo Josefa au mua merusi paia. Ia, se fa te atu lava na inisio tatou vaenga ia o ke koe foi me fa talo fa au tu teo esi. E umalo tatou update. Tatou atu tatou malolonga. Ona fa solo mai lo leo tatou malo fa alolongia. Ma de tua fo ile kone seti tele lea sa huni e tu iai. Ale Punialava'a I lea so valu. Lea so valu o le masino iulai. Ar kui forka postali lunga nga fa se fa e modulava. Ma de tua tau sisira mai le tatou fa alau I loa lea le Punialava'a. Lea lau e to tonu o le tatou ofisa nei. Le to telo I la to me so sui o le Punialava'a. Manesi o tama pese malo pe pese I longo le tatou buturu. Le ole a whakalangoa. A wale whaolio le atu mo le tatou kone seti tele le ile amatanga o iulai. But first and foremost, tatou toi foi mai. A wana e tatou update. Po wane meo lo tupu tono si o tatou buturu. Ole taiawa na le lasa wha mea lo whai ele Samoa Royal Tour and the travel focus. Fatasi e male e onanga ale wharitari malo le Eki Grace Hotel. E nā iapia. Se taa vale fōlava. E whai mea alofa duai mo sisters. Fo lele I la tau o loo va ia le Maota fo lele o loo tausi a ile soifu o tangata matutua le motutele I se la whai. Po o le mapu I pulotu. Home to the H's.
Le tau lana le la ia o le sui fonga o le vaenga le Samoa Royal Tour po le SRT la tau fo ile le sa fai Punialava'a mai tonu o malanga fo i tonu re tantu o tunu ofisa malanga le sa fea ngai male tulanga i malanga mai tatu turisi mai saina ma toi fo ia tu fa pel eki craze renga ta ile le travel focus se vai o le i se kai au ale o mau ile pengfiki mau ile ta vale fo tu se sila mai le felo inga le tai on le la male ta mai tai tau pusa ia Josephina ya avea o fai masui ngi kampangi ne ole Samoa Royal Tour ya vakasi kampangi fo ile malanga mai fafo sa bravo ya ma ko ke ku inga ko ngai me alofa mo le mapu i fulok ya na malo ko mamal la lava se fo ai le ku ngai kampangi le ma ko ke fa mo le loku ya fa kai kere fo kali inga ma ko malo le sa loku wak masia sia ya mali le ngal milionga nga fo yak lo ya ngai ka vale le ala war kai mele ngai bo uma fo e for life ole sai moto na va longo mai so te kai mele nga po le ma osia e fai fua ku inga ku mele nga va lo alo ma fa manguia le ku ole kile ya nga masonga nga le ngeita vale wa le nga le tua ai mai se mo I ole fe mala nga ia I leo sa mai tai sa ole a tausia tanga tua ia fa pe fo I le afe ave ai no tanga tua pe a ia se me fi mana o mia ai pe ave falma ai pe ave fai fa kau pe ave fa tafau I wa me ai ave ia tanga tua pe a ai moli le faftai lana fionga ia lauli o le mea lofa ai mai se foi oto le whanau ia ai mai se o company o sponsor inga le nei tawale ia alofangia le ali I oto uma I whamanuia telen whamanuianga mo oto a inga ai mai se le ngā ruenga statu tama ya papel bisnis ya ola ya manuia oto uma paftai le alofa le atua ya setala le moli atua I mai paftai tele manuia la loka the feel gonna see is how fai mai se makam mai mo mai ya a fai ke ava ka wa fa ola lo lama kau fale kong le ala fale kong ya ole ka vale ya eu ko me push stop ya right that yeah and then push ya pusta no push that up. All right. Yes. ya go ola o ya la ke fa fi o ai Wow, we vai le ave ka vale le isi vai. Thank you. Yeah, malu lah. Hola. yo kamala e fio e lo sa Thank you. Wow. Bueno, for spouses. ia o le o sina vainga na sa ia I le tai on le la mara ia fo isia vaenga o le ia se tai o fo arua va ia so talu na uto va atu ia tanga tanu mai sai na ta fa tono Samoa ale o mo wore me alofa le o fa me alofa I le ofisa malanga ale Samoa Royal Tour fa tasi ai mare travel focus le la to te au mai ia tourist ta fa mai sai na fa tasi ai mare fa tari malo le
eki crazy I songi. Le lau wha mea lo whai, ona o le sa mai tau watu I tala noanga. O le sa malanga I sa la whai, ma lo lotu ai ma whaisau ni ngā I le kele o sainga. Ia ila ua nguki momo, ia loto le toa tele, ia le la ua whai aila le fufonga o le. O ka vai ko pese isa la eru kanka le nga. Le kanka ofu mumu le nga. Pese pale skinga, ia le tau whare swafa. Tau whare vai malai. Sia ta whale au Puniu le vea. Ia o le sa whai mafufonga e momoli atu le mea alofa. O ka se manga ia. Nga le koe koropolo, koe koloia la se ia taulia pa ia se tema. Ke roa o kou. E umanga sauga ka kou amio ia sau wailava, sau wailava. Okay. Now, o le atara me whasoro le tatou programi, la tatou malolonga. Ioi. Nisi o tatou update. La tatou tala noa I se teimi pe ato e foi mai. Tatou malolonga, a foi mai. Whawhiloa I le tatou tama pese lau I loa le Punialava'a I lungo le tatou programi. Ma whaanga solo mai ai le toa tele o le awari I pe pese I longa. Leo le a whawhiafia mo le tatou ko le seti tele lea. E lea so Vailua Iulai. Pe a mai a malolonga. Talo fulava Samoa. O te fia whaaso atu se tala tāua le nei mo oe. O loo maua pēr le taimi e whai ai le tusinga ingoa. E whesosoani le tusinga ingoa mo lawa o ina o whaamatalanga. Ina ia whai taulia o tātou tangata. Pe a whaia whai unga I le whaatu peina o whesosoani. E peio a ounanga mo le soifua maloloina ma tangata lau tele. Ai aua le kupole. E le whai loina lava lau tangata. E le tuina atu I se isi lava tangata. Po o isi matanga luenga le maloni whaamatalanga e patino I a te oe. Whaamole mole, whaatino lau pito la au. Ma I o atu I a Juni, ua whaatumu uma pepa mo le tusinga ingoa. Ina ia whaitaulia uma o tātou a inga Samoa. Whaafetai mo lau lango. Mo nisi whaamatalanga, tangai I le www.census.govt.nz. Pe vili le o varu selau, lua toluano, fitu varu fitu. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo video ko ay. Among yo kulos fanga mo makulo talo fakal choy celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Nga me kasi los fanga of sin pe fipo. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Chamisina. Maro. Pe mo. Talo from Bacha. Toi whawhera ia turi toi taliu mai ai o le tātou proklame o le tauta ia e le rivanga o le fiafi i na ua lua se furu ma le tolu minuto te le tula lima e le taimi a mātou iau te ronei. Pei ona uwhai atua i le iaruka ko malolonga e foi mai. Mātou whailoa i ma le Punialava'a, the one and only. Lau i loe leto e tau whailoina. Mai le 60s, 70s, 80s, more than 50 years. Over le lima se furu tu sanga le tutua. Ia, au le mātou whailoa i nei. Ia, ma le generations o le ua whaahaua wina. Ia, le tātua unanga ma le tautua. Tautua upu, tautua ringangana, ai maise o whatunga Punialava'a. Mawhera i ma le whionga i Nanai Vealani.
O le tama matua. So toi ma le pule le Punialava'a. I know it. Yeah, last but not the least, my favorite. Besides Luaipouomalo, Punialava'a, lale Peteru, talofa lava le tau fasito. Talofa asiata ia malo so fo malangi ma ia pa ia fo Samoa lo mai mo mai ia o matau ni o sui Punialava'a o mai ne fia fita tu tal noa tatu faso. Yeah, Malo Melody, glad to finally get to interview the boss. Oh, actually, the boss isn't here. The boss is my mum and him. Malo lava and then lo talenga lo po Malo se fo manuia Se fo manuia asiata. Ia fa tai te mafuta foi le. Io vai le go. Ora fia fiki ka ko keva. O si mo kala me fo mo ka ko relaxa. Ole silsil mai mai moanga. E le matou kone setiteli e uma fainga i ka fasiti. Ia te ono manu malo o se tatou tickets mo le fa mo le so valu you lailen o fa so to ile time mo Sola. Ai ole manu lo di yo fa fifia ka tele o fa si o me Nanai ele to fa se concept tele le Punialava'a ya te rola va ya Sa ole pe ole ngata ile tausanga lua festival ma le iva e wale na covid lo ya Malo lava fa vitai na o nai fa fesilia me se fo yo le au nga tato fo i mai la ia le o ha mai le sa valinga matua bisi lava me se le malanga tu Samoa o mai le title sketch o matulanga i sa valinga ma le vai tau Punialava'a. Ia o le fata mo sina malolonga sa fata fo i me mapuni le asonga fo va so tea sa matu i Sydney mo le fa mo al malisi Sydney sa fai a o vai aso i lumatu sa matu fenga i ma ko seti sa fai i Samoa o le fa mo ai na le matu malanga o matu o award Thanksgiving concert le no fai i tia fau e molinu mo le fai wina o celebrations o leonas full ai peitaila o matu malanga nan fa o so ia se manatu e fai se matu concert i Samoa charity concert yeah o mai over to malelimas fulu lua afel tupe wa maua o lo o yai nei la e tele isi in the city sa yai foi le article sa fai le Samoa Observer but e isi o la fa pe mai ere o aru a tol tupe uma na maua walu uma lava i le trust account o lo no fo nei la i Samoa i le trust account lo ia manato yai le Ministry of Health po le NKF National Kidney Foundation e lau te o kamasini no forma me fa pena na mi dialysis unit ona mai le invoice i loia I release atul tu petongi e se fa ngofi wow fa telo fio kana nai au dai yai la ile vai sua le in terms of you guys giving it back to the communities ele mafau lo tangata fa pe once we get famous it's all about receiving now 52,000 wow that's a lot of money and still going and it's still going yes now why I know it's a startup well tatu amata mai health yeah you know I know there's educations there's so and so I say out tatu amata mai health well that's to fala ingai ole mato tama o ai ono non malo Nanai so far na maliu o lai dialysis sa mato fa pela why not if I say tattoo charity e aventu perso son ye ile tattoo dialysis unit to Samoa pe ona e facility o pawanan men tau mo ma fau a we ye nei sisi ma fau for Punialava'a o le ato e fai foi ia charity concerts ia ai suila se me avere tino tupe pe ave i inisi la o le soifomalo lo ina na mia pe o ne sa noa po o le education yo on mel now le a o tu ile in the future po le alme e ma ho fo se tino tupe e nga mo le development to Samoa
Ai me si o tātou le tau tēnā nofu nei atu nuu nei e sele le lei education system, or the health system, or the housing. So we're very fortunate and very happy that we can use our talents e maua ia whamanuianga ia mo tātou tangata I Samoa. Malo whaftai, toi fwoi mea ois teipila o whionga Nanai Melody. How's life so far, being, grow up in such a well-known family in terms of the legacy and it's still going on? How's that? Is that putting you a lot into much pressure in terms of your schooling, in terms of your friends, or talk us through that? I've been very fortunate. My family are very supportive of me and the things that I do. They help whenever I need, whether it's with my schoolwork. He knows, can you please proofread this? But growing up with these guys, I have some very big shoes to fill, especially following after our parents' generations. It's like they're up here and we're still way down here. But yeah, I'm very grateful for my family. They're very supportive. Okay, in terms of your scheduling, schooling, and some trips overseas, and I know that, do you kind of like schedule ia tau malanga ina ia mawailewa no le teine malanga I foi matulanga ile onga mavanga fa pena? So I'm currently now in my second year of uni, and majority of the time they do our whatever our performances, they try to fit so that everyone is available. Nice. But I'm very lucky that my university does have online courses, or they record our lectures, so I am able to do school from overseas or Do you, this is a direct question, do you get special treatments once they found out that, she's the daughter of, do you get a lot of friends now, and things, talk us through that, My friends that I have now, they've been my friends from primary. They didn't realize who my family were until very later on. So now like, she's the daughter of Malo Tautai Melody. Now my man. Your favorite. Oh, my favorite. I live in Australia. Kemang kuama ko fengar wengal in news. Apa yengi aku paungang. How's life treating you, my man? Luaipouomalo Punialava'a. Life is good. Balancing le musika foi le leva tau fa pea cuz le ote a mataringa luenga peo nei so ya lo ote fenga luenga le I feel sorry for any so yeah, I've been with Air New Zealand for about since April. Good. Just recently finished my training, so so right now we're trying to balance music and work. So la foi si le fioka go 6 on 3 off. So our shows at the moment the last one ning mau manai I Australia. Oi am Samoa. No always Samoa also off. Yeah, lenga all way you perform. Plus the stuff travel. Wait for May and then work for 6 days and then RDOs so ko alwe Australia ling mau manai. Yeah, it's hard, but just getting used to it. Langa le ke fo e moving di vi ke mi a fe kut parangia pe mo iso di. Here we go again. So we think I'll win. Now, ola officially le so to tatu tala no il fa mo. In terms of le preserving o to leo, do you get tell by the parents for ngale make sure we se fele leo ma ora so nga fe like me o yai ina ia maua le tono leo awa time o pespesenga vang fa pena fen fa so mai o le telo time a mato I lo ale schedule shows na mato lo fuila o pai time le tona preserve ia mato leo ele ngatarena o le fai te tenga ni te wa mai seisi
But o le whaingo fie o le Punialava'a, e toa ono mātou pe pese. A o mai, pe mai melody, the show still goes on. We still have Puni, Vanya, mom and dad. So o le whaingo fie na o mātou, e toa ono mātou pe pese. E mwhai ana whaile show even without me or without any of us. Vangana umamai umato ono, ia ona cancel I o le show. Malo whaawitai. La tatou atuanga I le vaenga o le tatou whamoemoe, e mese o le tūlanga o lo iai. Pa o la ufa afisili e fia watu Nanai, e mese fo I o le uso ia Puni. Tulopo masangi ro ngō Punialava'a. E mese fo I o melody. E le tūlanga o tāpenanga, e mese fo I o le whamoemoe. O le whaafisili leo te fia afisili tuai. O le fesuia inga nowadays, o le whaaipoipoina lea o le old school version, o le Punialava'a. Ma le nowadays version. O le kaimina nge I Punialava'a, fia e koi inga. Fia e kanka o ngā kongkausanga. Fia e makamiki laiti. Ono le whiliwa inga, whaina tau whaasua malvanga lea. I think o le mea whaingo o fia la vai whaamatala ai. A tātou wa ai I pese lawa I te mini al Punialava'a. O lai mau ai I le whaingo le mūsika I fia ai, I le whanau light. But o lai maintain I le loloto o whātunga o upu o pese. La lai mau me le au matutua. So it's a balancing act e tau wa ai ai. Ina ia capture le tupulanga laruvaoa. Ai o maintain for il whaafonga anga o tātou tangata matutua. I think that's the easiest way we can explain it. Make the music that the young people like, but to maupea le depth of lyrics that the older generation appreciate. And at the same time, it creates conversation. Saurola il tangata like titi fasili on the matua. Wingo upuia. And now it creates a conversation between the young and the old generations of Samoa. Melody, do you even understand all these words in terms of the deep Samoan language? Or do you even get to ask the dad or even the older brothers, what's the meaning of all this? Like, there's no reason to ask Nanai and usually Dad, when we are learning a song or we're practicing a song, we're not just singing it. He tells us as we learn. And So all the lyrics o upu uma pese e whaamatala oto mai a mātou, winga o upu, o fuai upu, ia male essence o male anganga o le pese. Langa o ina siata e maua mai e le feeling o le pese. O le mena mua, we go through the lyrics, explain mai e matou tamama, matou tina ia winga o upu, mare mafuanga o lea lainga mare me sau mai ai lea ia ko ngeki le le ia ile so tanga o upu matulanga pese rola ai pese mai wa ela ngona fo whaingo fienga capture le feeling o le pese makiliva ia le winga o le pese so e mawhaila o whapea atu not only o lo to carryinga le legacy male taleni and education at the same time ile tanto ngana ma winga upu sa le ele o ia I mātou ia se lare upu PhD or whailonga te tele whailonga te tele o lenga ngana ai in mātou taltanunga le iei speaking on behalf of our parents o le e whai le due diligence o le va ili ilingo le ngana before we put it down on paper and in music. E ele tausanga na e tangata tusi mailan tusi anga imet Punialava'a whapea mai. Ia or mea leo e Punialava'a e fia e whainei upu fau peila o le whaupunga unefe. Ia ai ele man nei se whaalongo le upu.
Ona o tango lola ia. Pu ene ata o le upu lai tu tonu o le dictionary Samoa a Pratt. It says unefe, an intestinal worm found on the island of Tutuila. So we didn't create anything. It is a upunga. Ola ia fai tino le. So I pay for lao or umta upu fa university. You always have to reference it. Ola e fa nga mai ia tato vaunga ngana ua levo no le to e fa nga ina. Wangalo. Yes. But we have a reference which is from the dictionary Samoa Pratt. So a lot of people have asked us, Fema wel tusi, and we gave them the information. Ola ia tato upu Maotua ma upu tuai Samoa. Ole mana ia. Ai au foi le manga yo nga ko nga kuskusinga. La ofisiri sa o tuai. Wala nga e matua yo foi mo amene o le faili tato wa o nga Samoa. Ai matua o yo mo amene le fato fala inga le sunga fa fenga inga. Ia me se foi la ole fretua. La ngor kinga kawanga. La inga kawanga e fio mai ia. Ile ngana ma le fa nga ino le va nga ngana. Ia o le sivaenga. Se fa longo lo fo le nga ke ile fa o tato fatu. Ka mai o fatu nga nei me. Ai manga ia fo il fa ali mai e lo ai fo. Ele kai ya o ia ba fa pena ele tai ya la fa longo ai tasini o tato upulengo le me o tupu fo ile ngana o tele na tato fa nga ina le meta o le ngana no Saturday o tato no upu wa kile le nga au mai le ko inga merenga e tau kava ile le mau mai o tato ngana tuai matulanga fa pena ai fa tai ai se me piko siringa o fia ia ule unanga le Punialava'a mai fatunga o le toi mati no ngana esel manga ia now fesiri muri tato wole ano fale o le tato wa mainga le o ke ro o to uma o alo ma fa ma fa nau ale sunga fa fenga inga mal fale tua o le fatu Punialava'a ai ka kawanga ise peses kasi mai fatunga o mal Punialava'a e ka kawanga fia yar kanga kaya e ka kawanga e fia it has to have a special song la amaka mai oila kama o le mai pese uma mafatunga old and new o le se pese lo la valo to special ya o ula pe pese te fia ai le ana o pueina lata mai nei ya pese alo ta ma wele I pueina o failo e le matuta ma pe o tango e pueila o chano le fa mai lo te tano o e pue le pese le pese mea moni o no le man nei ya fo I o upole o le na fatunga se matuta ma ya le upu e ro I pese na but it's a really good song e ka ye singa kala I kua kornga ne ile ora ko inga ma but yeah it's a love song it's a beautiful song malo va tai okay Melody. Too many. I think Moa'uaia. It's from one of their albums in the 80s, and it's Tofa Punialava'a. That is probably my favorite song. Makes me want to cry every single time. Yes, now it got me, just by the heading of the song. What's the story behind? Ole pesen tu sia ina ua ta ape ia le string band le sai Punialava'a. Ai ole o fale ia to ina malum tu I malua. Kalifa. Ole pesele on mali ole pesele e tele na o tangata cover. Ai tu ue tonu la tu ingoa. O la tu o fai pese. O la tu o fai pese. So can you hum this from the morning? La pesele. How la velengo. Letali. Oh my letaimi Tatefa amava. So Asiata. Wow. The problem is when you insert your name into it. Ai fa fonga le I upor pese. Ai me se fa upurona lua. Ala fa pe. No malo fa afetai. Our grandfather. Ma'alea watano fo ai
Ua fa'alia le tali, laua fionga I le ma'opu tasi. Le tama a le malo, e au ula, wa o a vei I le aso. O ngai sawa I ngā mawhaarupenga o nonu malo. So, why would you sing that song and put your name in it? It wouldn't make sense. That means you're singing to my mom. And my mom got pe ole puna matutama. So long whawhitai. O le whawhitai. I longa father-in-law lewa. Father-in-law. Longa ko lua lewa yei. Longa alo lea. Aru mariena, e kere kaka lau whikangofi usu. Usu uma upu. So, alofa anga, asiata. So that means you are singing to my mom's family. Which doesn't make sense. When we hear people covering it. Wow. Oh my, oh my goodness. Oh my Christian. Oh my good boy. Well, I've learned something. Even myself. I get But ole la wo ka realize nga upo de pese la sa wa. Tamale malo. Or falanginga nga. O me sa. La wo fionga de motas. Yeah. Wow. Now it makes me want to go in details and listen to every lyrics. Yeah, alena onga mo ele ke apa mai ngo tato proclaim it now on the 8th of July. Yeah. Tape nanga le tato wa ole ale manulo ti tua tu man fa mo nga tu tato concert ida. Well, ole proclaim ia na approach ma to ele sunga ya nuolitia fono ma Sharon. Ina ia fatino ina se concertina ia kilani. It's been a while, and we've agreed to be part of it. As you know, Sounds of Samoa, ele ona o mātou foi o lela, perform mai lea fiafi. O lea iei mai sina yuso fatu pesi ala tatu iei fatasi. We plan on bringing the same energy, same shows that we've done before. Not the same songs though, because e tele pese Punialava'a. Fika tu iai, whai e lue tū lale la perform mai el Punialava'a. Ele uma na usu pese Punialava'a. So, technically, we can have 3, 4, 5, 6 different shows with different songs. Ile telo pese el Punialava'a le. A tonu e ofo te mina, wa to release at me si pese fo ia tau me whai e tu e wha uma leo ne po ina ele I o tatou show lea. Malo Favtai. Melody, are you ready for the show? I'm more than ready for the show. Very excited to perform in New Zealand, where I was brought up and raised. What's your last message for the young singers, young female singers that maybe they are not sure? They've got the voice, but they're not sure. People telling them, you can't do it, and so that. What's your message for them? Just don't forget, or don't. What was I gonna say? Don't feel scared to put yourself out there. You know, you never know what is out there for you unless you try. And don't listen to what anyone says. Just do what you want to do. Wow, good. Luaipouomalo. Nal tala ta uat po lea. Ayo, ke roi makwa power house for me ka upe ke wa e night shift yo. O yor pole ma na va wat sa oro e oro so. E wala waso mulmulia ngal venga ya off fight. So looking forward to it. It's been a while for I se show fai nei New Zealand. Be on fai mai foi at the o I le wo mato no foi nei o kilani. So want to share our music with everyone here in Auckland. So looking forward to it. Come down and enjoy the night. Yeah. Surely, one more question before we go on a break, and let's welcome Junior Vailua, Kini, DJ 48, and the man himself, Saia Frank Sola. Ilisitanto vape mai ergato commercial. All of it, are you gonna sing my favorite song? Well, all the songs are my favorites, but
The one and only. Which one? Which one? E usul tatou pese foi le wa matua Gracie ele to tele o tele loin ana lesson. Oh yes. Oh yes. But you know, every time I sing it, I feel God for it. Well, ole sina mea asiata. Ole na yele fono a le media na fai. Sa fai ala I le PMN na o yei. Sa faalia mai sa ipa pālangi ma sa faalia mai le la tupi sa I mai. O le gap I le radio. O le gap la ye for me le o lava ni pese Samoa gospel. Ese mai I pese ia au fai pese tele. No, ta wari ye. O le majority of pese Punialava'a ye. They are actually gospel songs. Keila ya Yes, tamaro o ngale o le swa for the CEO. So o tangolola ia fa matala le ai. Look, fa te inga. Ngalo yola fe inga. Yeah. Yes, it's a love song, but it's a love song that can be in whainga wha o ngā I le wā o a umala wo, o a umala tu fine, le wā o a umala uso, la o lo to o lua. Yeah. So it's applicable. Ai le ngate, ai wha whonga le upo, o le tele o upo le tono le pese. O tala tu spaia. O wāngo ngano tu spaia. Yes. O ruta mana aomi. Lalai ke I mai es pālangi, o whakoi. E tele pese na ye el Punialava'a, not just Punialava'a, have I whātunga tia maa, o whātunga whauula. If you really look at them thoroughly, whanganare pese ai ala o whainga tini. But if you really look at I tele pese lei, they are actually gospel songs. Ole si me whai ena wha mautul manatulna, tele yo matou pese whaanga e si e kālesia. They use it for worship. Yes. Yes. So, you know, if you really think of it, those are actual gospel songs. And these other churches have used it because they can see le fe au fale nganga le sa wito. Malo fa tai ia le nau tau fa fo mai. Io e awone misi e afa pe o le ke ngofo mai ai tele iai. Ka kia ia lo fa longo le CD, YouTube, ma me uma pena. Physically there. E te mori mawina fa mo le Punialava'a manisi o tama whanau o wani emisia e lua tiketia o ke giveaway inga I le whai unga ala le vave avatu wai umaro le mawarau tiket e le koe makamaka mai. No, right towards the end of the show I will have some questions e winga e tatou ale le lo fafonga e ile me le pese le me fo le mo wang e winga le pese wa le fo ngo usu se ma e usu se fo ia la tatou malolonga any final words lo fionga nai ia moli atu lo le fafitai lo talainga asiata ia fa pe ia le tatou TV nei mai ia matou le Punialava'a ele ngata ile moli atu fo fafitai le sunga ia nuali tia fono ia malfaltua ia Sharon ia le tufatasio nei konseti ai le ngata ilea e moli atu matou fafitai na uso ia o Junior Vailua o Saia Frank ia makini ai e se le matou fifi I nei tama whanau le atu nu they write their own songs they are original they write their own music fia le loto maleanganga ona o le whaauawina e nisi o tātou tama whanau le nei nei mea whatu pese you know, and we're very very proud of their achievements and we're looking forward to sharing the stage with them I le afiafi Maro whaafitai le fionga ia Nanai Vealani lale Peteru o le tōwhine po le tausala ia Melody lale Peteru e whapea fo I le talainga alua le Luaipouomalo Punialava'a lale Peteru o alo ma whanau a le songa le whawhianga inga tūlangi le to e tau whaeloina songa lale Peteru ma le fionga ia Vini Peteru ia leo le atapena wan tātou konsetele tātou marolonga a foi mai whawhiloa I le si au pepese I rungo le tātou porklami
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava Samoa. O leo wata ulu mai fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tanto o loa o mea tauri ma ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano Punialava'a. Ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tauri ma ese te filipili mai ai. Maua fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Palau nei lole numero lo o ilunga monisi o whamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou a inga, o lo alala i atu no mau. Tonte pia o na pia mo o Samoa. Hapetai la pia mai. We will see you again. God bless. Talo Flava Samoa. O te fia whaaso atu se tala tāua le nei mo oe. O loo mau pēr le taimi e whai ei le tusinga ingoa. E fia sosoani le tusinga ingoa mo lawa oina o whamatalanga. Ina ia whai taulia o tātou tangata. Pe a whaia whai unga i le whaatu peina o fia sosoani. E peio a ounanga mo le soifua maloloina ma tangata lau tele. Ai aua le kupole. E le whai loina lava lau tangata. E le tuina atu i sa isi lava tangata. Po isi matanga luenga le maloni whamatalanga e patino i ate oe. Whaamole mole, whaatino lau pito la au. Ma i o atu i a Juni, ua whaatumu uma pepa mo le tusinga ingoa. Ina ia whaitaulia uma o tātou a inga Samoa. Whaafetai mo lau lango. Mo nisi whamatalanga, tangai i le www.census.govt.nz. Pe vili le o varu selau, lua toluano, fitu varu fitu. Joe fatalo fatu joe te liu mo program le Tautai e mele udanga le Bluwave TV le vanga le fia fito i romi ruton tarili tu la e ono. E o tato program voi fa kwa mele fo leono. O te fia e fa ilo antu le o to se mai Samoa i le au le leio mi kama besi. E o le mato au va ale o mai antu le Punialava'a a o le fa o unga leo le au va au wa le fa mo dele lava. I le pole aso a ila solo na valu. O le masina o Iulai. Ia ero koe mamato e tolu vai aso. O na tātou a leanga whaatasi mo tātou whiwhire le konsetele. A le Sounds of Samoa. Ia o le leo lo masos o tuli. Ia o le whionga no li tia fono. DJ48. O ia foi o lea na te hostinga le wha moe antoa lava matu whaatasia ma le wharetua. Le neiko ni se tele ia se taimi fa fero i te tasi e na ona o fa mapu e tu fa au no manto no force fa so o tu ai le to fa ai loina mata le over ma le miliona no tangata le tasi nei o pese o fa ti nga ta linga i ro TikTok ia so nga le pese longo junior Vailua i longo tato programe ia me se o watali fa pele fa longa ta io sunga ya Saia Frank Sola ta mai te tipa ula ia me se vo mato captain po ko vai sa fa sita mate sunga ya Kini ai i lungo le tato po ka fatalo fatoli fo no le tato no li tem le tato ova ia ma dole so fu maua siata ia e mo bua ona mo le foile tai fo si vi ngam tai le tuo no fata no wina foile por kalami fo isa fa peona
tala noa I fo I se fata tala noa ngai lungo le Blue TV. Ia, e me se foi e mole atu le whaftai foi le mamalu o le staff, e me se foi o le lipule, le whionga le lipule mo le whawano ina mai o le nei tū la mo I mātou. Ia, malo le soifua. Malo la vale ona sa italo fa junior Vailua se ko mero au o ke maka la Vailua pese e uma fa e mo ku pese ka malo o mai lo songa nei e fia siaka ia e silia oi ia ai avia foi le ngeila on lao e fatalo fa le mamantele le au a sila foi mamai mo mai le nei foi au nanga o leo lo pule tasi ai ale ali fa sala la numero tasi asiata ia mai lava I maunga tele se ia pa ia foi se a pito titi ia pia o Samoa foi wo umona tofi ia ile to au ia sa mato fam talanga ia to ia o se alo no wat fatino to sala ia talo lava Malo fa jai junior ia la ka ko me mo kua ka ko fa kinge ro le o le wing ia kini ai a mai le nei fiafia me se foi ole Tautua? Ia, se fo manuia e lau tō whāsiata, ia mai se foi ia mai mo mai a woma pa anga lau sunga lunga le lau Pukalame, ia o manuia me umai le lofa male anga leo le tua, tai mo le anoa. Ia, malo whaavitai, ia, ma le tama pese ua tele mafutanga ua te atoe lelei, te atoe lelei. Ona, pilei ele o ia, ona whatunga fo i ese le wha moiloto. Saia o mai lausunga le veitau. Ia, manuia whaavitai, tau whaasiata. Malo, o leo tau sisi le mai le au waa. Ia, e peo no whai atu. E ngai whakunga ia se ina ona wha, e mo tu lava wale tau, o tau mana tuare tangata leo suare pese fo ilea. Ato, le whai io, se whai monga mea rai ni lunga le tanto, sunga ia junior Vailua. Se o kousi sila mai ia i whatunga fo ia. O mo foi le ole su, e mele pese ala ukamo, Kini le kau popole whaari. Let's have a look at that. Ryan, can we have that clip on... ale songa ia junior Vailua se sila mai ele malu telo le tunu o kama pese fa peka I ka o Amerika io e Ini sa fangau ia o se mafangau la masi Afrika le o ko tau sila Samoa kama pese Samoa ai pe pese kama Ethiopia pese ko inga ia alena thank you very much Ryan now say little clips anga o sisira mai Samoa ia ona o lo na ia fa fsidi e ia fa fsidi wole fa ko fo ma o se tale sunga junior ai tatou tele io ia Saia e pese sunga ia Kini ai o te fia la vai ai o te fia lo foi pole ale winga I tua o le fatunga lea fa mai tatala ia io e pese e luo le tatala ia ma le itu o mafau io Kini o whainga ka ua uma ia o ai leo ka whai mai ku yo mafau ai me se vo tua to singo le pese Tailawa siata mo le sili o le saonga o le ingo le pese o aitu o maftanga pea se me hoi lele Langona foi e ai me foi e mfaiana no fona o e mai maftie se maftanga e peila o ituna o le e winganga ye ele e pese o langona foi e mafainga o fai aku fa pea heartbroken nga ia o ko nga me po fe ki sola la kulia o la monga ia ma winga ia ole e pe ole winganga o pese na wo ro le Pele ke sola ai ko me po fe ke al e pele manga o mai la ngonga ye no fa ko e fa ki nga inga o e ma o le winga ngol pese o ai tro o ora mana ia la o wa e o mai vai nga o tatu tatando ai lo sunga Kini
awa ale le lenga kali ai ku ngai pu manga o ngai e o se lo fa unga fa in reality of life esa o tale ve esa o lo fonga se e te mi vea e vai lo ye tu ye mo fa le tu no tu ai la ga go hoi mai le ko foi mo mai ya Saia ele to e tau fa ai lo ina le tele o fa tunga liu malala ro fa io e be ni so fa tunga ola le lau le sa le wo ye nei ai le se uma ma wala nga e fio mo me foi ngor tato por kala ola lo pe se fa tunga fo do we te mi nei ya sai tai lo o le fa tunga fo le wo ilunga te mi nei fa to ele a to se masina taluna release o le afu ita il matanga e ole tatu fa no ma ki o sao e ama o ke la wori mo kaula ngonga ele se let's have a quick look at the special sunga ya tasi le fatunga na saule sunga sa ya makalang kika mausuin na tasi o por kalama wale va marteu sala ya pia can we have a clip of Saia famole mole Ryan ni lungon tato por kalama o tau sabta yeah there you go Suatu mana tu oingana babe titi ya unei Malo, thank you Ryan. Thank you very much. Malo Tautai. Fono no. Le sa vai foding o le di pese le nga umangi ya kwa lang kika. Kai mo fa fsidi o se kama nga le le so. Julia, e ke akui le kala le. Le sa wo mai tau falta ma pese le mo ingi ma le o maka nga faini. La nga mo ingi o ese Okay, se ko foi me da mo dunia, Vailua. Okay, via fa vesilia ko le pese le langa e te lone me mali le pese le inga wa aukima. Ia. E hakangia mai o se pese foi le lai au mai ai foi pe yo vai tau loto le fa nau ma me na a o le creating nga e fa ia le pese le. Me fa nga kar ngoma i tu le fa mo le vanga le. Ia, o le pese le ia mankua fo i o le fa vai le o langa o inga asia ko le o kamaki sa mo le aonga. Ai kere ia rula onga. Ia wa o mai poin kar papa. Ia so o mai lo male ato o le pese le o lo o great grandmother na faia na kausia mai a usamo. O le pese ale sa fa si vaia. O le pese le sa ma ato ai sa si lo wala fa nga lo mku ia masi mo si vai da ia fa mai lo mku so de le yo si va se o kama ia nga wa ke o le ia so ia amen ia ai ngongo folo le nga wa ma wa fo ile va ngo ai pese ai ma la ai de sis ke pulia ongo folo le ma au mai i lo ko va ai le yalo ma fanga u lalo va o fo ile ai me se ngia ko se ko fa ke pa ka ko i ngo folo le ma kusi fai upu ye a mai la le o langa fa sa mo le fa le o
ia ma leo langa o so uma fo ile le fe au masa ia au mai ai loa ma isi kalengi fo ile ka ko pe o fai kala ma ka mui ma wai leo se me fo nga me o mea nga ka ko kupu mai o ia ka fai kala o mai fo ngi kai o le ala vai ai e nga fo ka manga e lu ia ka ko ma fa ma lo si ai me ka ko ke fai ma sanga fai pe me le a wa ale fo inga ka fa penga e le I loa po le le se me po le anga se me ma lo fa vitai o le te sau no au ko wiki ha ko ki kilo ko ngere YouTube I wanted to confirm o lo ki kilo more than 1.8 million viewers oi o aso ia junior a kilengi I popo fo ngai mo YouTube ma le social media ma le I mafainga ka ko hitinga ngi milionga I viewers pero 10,000 100,000 me fa bena lo winga ra tala le ngai ele fa ele mafu anga ya fu ai na share ma fi ma fa nga so lo nga for TikTok is one of the most hited song o le beat le la fainga o le beat o le pese fo ile le nga fa fenga ka creating inga ave ma spese vave ma kulang fa fenga ai o ke le maranga me usi o sa faia o kala vo I Samoa sa o faia la me o fa fianga fo ia o ngala mo mai a fa fonga fo ile ke le o pese siaka e a mai al fa fia o nga e la lo o sa usiva ia so ia sa wal fo le usiva la langi le se menga maua ai le winga la o fam kala e lo o mala mai me ka fa fianga so o fa fianga ele nga kai ngai me mali e singa fe au ai o ke ngofo fo fili mai piti e fa au sofia e kanga kesiva ia po hangi la ngonga fia fo le o se fa silinga ma lo si fo ia ila ko fia fa fonga I musik ma lo fa tai tele la vai le Kini o le ale taimi ma le tausanga na amata mai fo le he afu fuanga o lauta lini ai o vole man nei ai o ma fo fonga tu la ngol fatunga man nei fo yo le si vaenga le no fia lo sunga o le ability le te fatu la vai o la pese ma e pese la tausanga ma le taimi na ai fia ngai mea ai fo le taleni ati o le recordings ma tu la fa pena tai lo siata o le sile fia fo la sunga ia mese fo ia le mai moanga fo ia le tatu atu no pukala sa fai mo la u CD le tausanga e lua fe mele iva ana pu ela I le sunga ia Vilielu le Vision Recording Studio taimina ela kapifo e pe ana fai voele se me pe sa fatau ngana ule ku fo sa mo si ti voele le umangisi fo ele ia mo ke le musika ile taimi ia e mai ai le olanga wa ina fo ile le ngana o lo ia te ule le me arofa le tusi solo tusi otala vo ile o te loa ile a onga e fia faita wa ia o ia matamai tole a onga fo ile o tusi tusinga ia o maloa ia le olanga la kapima ia tam failo e tu wai fati ma fai ma fai pese vo e pela o le ia o le faftai le tu o le me alofa o fo ai mai le au mau si fo yo o tangata le tu ina me alofa ai no ilo ala vo le ia te o le tulanga le il termino ia ile a onga ma ia e la pese no so e moto tasi ai le fai esa o CD pese le fenga talo fanonga I vai te mia ele malanga mai ia tele lava tangata tele lava tangata fie pi te I foi fa pele o fa tia o una to see pese na I vai te mina Malo vai Kini Ryan have you got that clip of Kini se ko fa sila mai ale malo te le tunu e o kanga o ko nga fai vai mai ia to sunga fo let's have a look my appreciate yeah e o ka vive siri langa o vai e kang Mau
Ada menga susu ba ye. Au ba Kero me o mana a joy fo American ma no uma fa pe tu no ko kang. Ia. Ta ko kang. Ewa. A lo ke fie lo po ye po o se ka mai ka ile pe se de dia. La next door. Mole tolo fa ngare fio nga yo lu pote po lu pali taonga. Ba se fo yo le ya ni follow te mo le ni follow pe se fo su nga ya Lawrence Rolani ma naima ayo le o ta. Kasi le ko kero anga le fe lo ko. Ia. Fefe se ar. Kasi ya ka kale anga le soifua mai. Okay, fa solo la fa siri le Saia. O ia se ta fa tunga fo ta pena a o fe fo ile vaenga o fa ta auto mele tu langa le musika le taimi le nei mani fuanga a ro luma fa mon bol. Yep, o lo fa si tele o fa tunga le iblisi. Ya o lo ngalue terminate ya mo le silafia fo ile e la sunga po lo to fa si ataya mali pa ile o Samoa ya o le o tom fa ila va uia e fo lele o ke naisa ya o meama producer ya uia music ya ona mana ya ile mfa na tu mau pe mama futa pe mara po pe se ma tu langa fa pena. Yeah, I have to learn how to stand on my own 2 feet. Good. Yeah, pe yo le pole vai asofobia la release ma ye le fa fo i me se lo tina. Tasi fo o yo mo vinga o me ka wa lo mo ko wa fo ya ka lu me ya. Ele ai ele. Me se lo ga ya lu pe malanga wo. Yeah, pero tu la ngana le o ye le fa tati anga fo yo fa tu ma me fa pena. Yeah, tam fa I la vai pole ale la ta fa longo fo ile e wa e langa ye taimi e onge fo ima fo fa ma ya e ai lava taimi tau lava ma taimi o ai mana tu fo ile ya pe ila o ina ya fa flo sa fa ile studio ma tau create le beat ya ma tu langa va pena ya fa fo yo e si la mai o lo fi po ina sa pis ya fa so ta i mai ya u ya ta no mai fo ya maka kula vai lalo. Now ali isa kama. Vai mai dai, nagago mai fa la ro Punialava'a. Pasalo mabaki si. Ngai va me gele. Mo mama me ko inga ko se la kon senge. Junior, o ke kau fa ai aku pi ke kau fa ale li fai pese silo. O tele o lua po o e a fia ile lua mafutanga matina ainga. Pe o lai mana o la vai te focus a o i me va ve pi yo i taute fia fia. O le ase tala idea va. Ia pe o pa u ya va nga le o we fese. Ia ele ai awa e pe ya ho fa ya foi. O kele le slow. Ia o kele foi pese ka mai kai. Ia o loka foi nga nga ka mai kai. Ia ka ke musu e mawai kai ka pe ka pese. Ai e foi. I lo uma fo fa uma la ki lo ma ke ki kai mingai. O lo o nge a pese vave. Pese fa fia. So e la ula kuskusi mala o foi kaukava kulesi kol ma ke ki e a mai foi pese fa fia. Awang makalongo foi mangisi Yusufo. Pe kusi foi ar pese king e fa vave perpit. Wai ka wai misa. Ai ia e foi iso musika e lo ko ma foi e fa la wilo. Ia o ngai me la foi e ma o fa silinga malo si male kai mi foi o vai ma kai mi foi o ma fiesa i le mau me o ma fo ia e nga foi fa lusi ai ma fa la lo ko mo malo fa vitai ia sunga ya no li po le sunga fono DJ 48 wala kele nga akale ile yo ai le o mo mai fu ya ole lo o so fu nga fa DJ wa nga lo tai pa lo le YouTube DJ 48 oso mai mixa ko nga matuna nga fa pena o mai tale ni ma le fa o nga tale ni vai tau so fu ia
le kai minge ia ua fai fu ia singa pisi ia ua kau move step out my fo I mea kau kalapu mea whapenga pe Walava foi la kau koe kalasu ua o kasaua kai kai Pe wa tau tele le atu misa ia Pe wa kele le aku misa ia ola ke ia Ia pe ole walanga o inga mafua fo yango saua makanga create nga ia me yo show ia whapea e mau e foi le opportunity foi nga le chance e mafuka foi manga yuso ia foi fai mai le kale ni pese wa ale ai ara ko ia le ia uia me fai ale ai foi ia ele la ulo foi la ko ku sa ka wanga kam fai foi nga le work as a team foi nga le kam fai inga lu fa kasi wa ole me yo le kale ni mai le ko ia ale le yang fa nga ia e kan ko ngwa ka mu se manguia Malo whaktai, o lau whafsiri leo te whai atu walanga le maua I kama DJ, maua marakampese. O lau whafsiri le wālanga le wai ta ua a whono. I le wālea o le usu o le pese remix lo el DJ. E se whiutanga ina manino mamamai te tau ona whai. Ai ka kere kangoka I ko le DJ, mix le pese fau o le sitanga tare wa e mai. E mwhonga I kau wadi me vaenga lea whamon le whono. Kai mo fa city e manga ia fa city e nga fo ia kupulanga fo ia me se fo ia kupulanga le mai fa TJ que lo salo le si la fia o mai la usonge e mo a fai inga le ia pe ma fai a fa mai le ai o que le kama fai have to keep the authority fo inga le ma fai e kango fai ele remix so e kaunga ia se lo feu ku inga le a me ia kango la fai ele per mele ia o sa o le pese kango e fai ine e fenka o inga le wa fo yang kango ka ka e fai langa pese o ngai e fa la u lo ai longa ia nanga ia ka le ni fo inga le nga ia kango la o ku wa ila ma la remix ku sa la o e fa fa de ku kanga ka le le leila nga ro kango vai nga le fisiri sa o fa man mori pe mafai nga o remix la mana ia whaktai manino lau forsanga o lo fisiri tu sa o ia la o mata mai ia kini fa solo mai ele ta o fo so fa maningoa o yengi si o kang fi remix au pese au noa mal approach to oi ia merci le fias ia o lo ia ni si foi o le au solo fai la ko DJ lo longa le YouTube ia lawa ia pese foi o ta o fi remix ele streaming tal no ele kanwa kuma ia penga le sa o foi le sa no anga anuliti so stream ia tal no ma vidi mai le uso foi ia 48 e fia fa o le pese ia e va tu foi le fatananga foi le te lo el termina vili mai ia le uso ia DJ 48 ia no fai on sai le kiki ala on le ko ari sila ko e tati alofa fo ile sunga ya esele fe ngai foi mal faingo wa ka musika e tati alofa la ile tangata le producing ia ile tula o que le ai DJ e fale ang me mana ia le pe no fai atu le si pese ka ke vai kulo ia wa saule ia pe ufale anga ringa luenga si o tau sole nga producing la ta musika to televole o sole ma na ia la to tau fain ma lo fa tai tau yo lo fa sili le nga ma fo isa mo ma programa me fa isa o ele o tau fo lo suafa ma o e pola a le tele noi mana tu lo tele la nga tau fo na fa sai e ni si o va ia tu fo nga le me si le vale le pe o remix au pc ai ele mes fatanga to tele au tamo mo au fa no ia o uia malo u tangata pese ia malo manatu na o au foi ele le ia remix ia fai le ia mo am pe na tu maule anga pese ia pena fo ia le uso ia DJ 48 ia longo mai lava mato ia me se au po me o mana o
Ia tu sala matali ma le uso ia kini ai sei umasina tolu vaiaso sei kau fa ka ai dunga ia kama pole askala ma ia nga faire ku langa va penga me ka remix ma ia ele fata wanga vale fo inga luenga naitama wai ole me sa wa ana le ai fo i tele o DJ remixinga tele o fatu ele me fai ona la wilo ma vai mana ia so ele me fai lana fo ile le tele fata wanga vale fo inga luenga na uso lo fenga i ma DJ o le ka keilo good composer fo ila to mo i se le si tu o le makeki e me fai uma viral le alo fatu mantua e ai fo ala to followers they got heaps of followers pe ila le uso le la ta ua tu pe ia se tasi fo yo wo le uso ya DJ Dave he's the one of the top DJ i Kongo Okilang ia e kele nga followers me fa penga once ala ilunga ila ka pis ia wo ilo fo ka ngaka me o iso PCS kama junior PCS kama Saia le wo ia junior ofisiria tasi ia ma ia ni si wa vai atu wa ai tauna uia la me fu ile le fa go mo mai ma ta paso finangalo ia fainga ka kire fo ia ka ika fo ile le ka fai aku ia la vala ngonga fa penga ai ele kele o PCA ia o kangi remix o fai ka mai ia o isi remix release ak ngai le PC ngai remix mai kai pe fo la ku ngalunga nga yuso ngai o nga wole ila se kai mi fo ile fa fonga i kanga kalinga luenga lenga fai ale studio makaika o nga mga ko fo o le PC le original ia ele fai ngo fiaron ka pengainga alu lo kai mi ia kai pe fo ia le la o ia sia o ngo le vesi mar kai mi ei kava sauno ka fo ngo o iska ko manaya o nga ile mele fa pe o le kaung fai lor kanga kai o ngar pese nga ka fai ni feu ko nga inga mga ko fo le leila vai Amerika ma ko ula wa fo ye dio kai milionga okupe ke kele o Samoa ska mai Samoa i loa le siles e fai ngo fianga vidia ku uso le la fa ngal pesele se ko uso aku ia ele ma fai ku ua ele ma fai ku ua ai ia fa la wi lo fo i le o ngal pese ia wa pe o me nga le vevesenge ele o lo fo la kanga kare kava le fai nga kai o le e po o nga lue le kanga kai kau ku fa kasi mangaku o mafaunga o le beat ia o me pu e pese ke mi ero ke ia e hawa le afe mo ku pu pese kas ia nga e sira le ia i le fainga ka nga sa mai re kanga kalia ale la ku le simo welan kupe wa e mo i fo i le ka ko Samoa e le fa pe fo i e usual pese le si pe le fa kanga nga i lo e le bo le anga loko e si ko ka ke pala kiki ai kua i le fainga ka penganga wa e o ke la ngonga fo i la ngonga yuso e fai ki or ke mingai i le fa pe e fainka yo e fainka ia a me sala e ko ngai e le la lo i fo o lima sera o mo i Samoa e ma wala o pese sera mo kupu o ngiusila ia o le afea mo kupu e le fai ngo fiela ia e fai fo yo ai malie ar ki malie se ia e pe o ke le fa pe fo la o ku i le si ku ai ia ongor ngai kai mi i le kalkal fo o le si ku i mengi o kava sia ka wa mai lo le pesa palangi li liu lo le pesa mo ku lo ye upsa mo pese e fai fo ia o kava ai e ka fo i alon fa ngo pese sa mo nga ka ma fai e fi ngao e au mai ia kai pe o Punialava'a kai pe o tiama o kanga ngofo ma faku pese fai faki mo le lumanga i le vai o le musika Samoa mo kanga Samoa awa ka ko fa lango ngai la se longa o sa spes pa langi fa ko ama fai se pese o le ala lumanga o le musika Samoa so o kero fa pe o fa ka wanga vale ia long fa ngau awa e eles kanga kai le leo ai le ku spese e ai le skanga ka e lo fak pese ai anga le leo e le si lo ka al piano ka instrument ai le lo pese le anga le leo pa e de ai se me ka ko ke den fa ye fa mo le li ma lo wan reside
Ia pe ola unga kalangoa sia fa. Malo tai mana ia tele. Ana ia le o awele o se tangata pese. Ai o usa ai o tele I fa sala lau. E lo ele to tele fo oni sona manto ngalo. Sira fiele le ia fo nga o robote polu palitaonga. Sa o faia le promote sa promote o te au ia le o bepese. Kasila le au kamanga au mai. Fio nga o robote polu palitaonga ni fo lo e concertino o mai ta ilongo I pule. O au mai Sam tu kun lenga sa Vailua breakthrough le maua ye apo mai le totel. O le winga lau te malama le environment le to te le langa ka ko miliki ngo fakas. E ona o fuanga wota o faila o filinga vo le o fatu le tua ia lau le ko ia lui fale kala. Ai la usawi I te pese de team. Ale winga lau tala. I hear you. Yes. Sa o le o ka ko fui o fuango kia le loto ye avisa o ile manatu mama ale fia iles it's your problem o le problem le na alanga ele kukusa le faiumu ma le fuumu ese me na lu ese la ngono le tangata na muafi ese talonga la ngono le tangata ngor sa we akile afi le anga tato muafi so ya yo ko fa no bi pa makam o dai mo wale wing or fam talanga le te tela no ai a o sia fo I mea o le uia o ala e kau fai e tatauna fai tatauna ui ala o mea e tatau ana tala noa ia ai me se fo tu langa wa tapa e tu filau tu ino fina ngalo a uia e fa mapu ele nga fa malo ma nga fa te tele tatau ia te oele tama pese fatu sau pese le leilo leo e sa o le lili tala le au fuiki fa au fuite fa mo nga ole au ki me kama palalangi fa Samoa au ki mai palalangi fa Samoa vai vai la o le fa te tinga le au fa tu ke lo le mesi ke lo le fa le tonu tu le melna e mai mau le me alo fa le tu ala ele roi fa ku se pese pe ia la tala le ku fa o aso ia saka ko memorizing au mangu melo ke fongi ya so ye le isawangi ku kor mangi ngai me o se fe ke fongi kama pattern foi dele nga fa kwa o la ke fongi a ko inga fiku rua fa limo la ngomela kai mingi even your own number wa ile mangwa you rely so much on other people's work o so ye sai mai ka wala address ke ro ifia kai mingi ale fa ye map wa ile lo wa mai maua toa ile to mai saka kaunga fa nga e fatu wale pesi o ngole la ki e pasi runga pe ona ta ua okay mana yel tatu fa so ona le tatu tami na ta walunga ole ale ano fale anto ma fa mo ngol Punialava'a ale la tatu ta pena tu ya fa ftai lava mo leva no ia wa ya nga wa ma fa wa ingale la ngol Punialava'a stay like well knowing e lo me kanga kala kiki mai ya Kini o kala kiki ka ke fa longo era kopis yo kele foi nga ofe wa isolo ya kungu o Samoa fa la konseki e fa ya se la konseki ngi o kilangi ai e ngo fo yo kilangi Punialava'a se wa nga ma fo ngo so mai se la ngo nga ke manga o e fa la se konseki Punialava'a ngi o kilangi la nga ngi o kilangi so ma fo angala nga ia ko ma fa fo ale o ma Punialava'a ke ma fo nga isi me fo nga le fa ma nga ia il pokalami ia ia nga uso ia ma ki fa me fa kasia ia ngala ngo fa pe ia mo fo la ngo mai ko ngu fo nga le fa arwe fo la ko ka le ngia wale ia ruanga i luma fo nga le ile ia se si fo nga le manga o fa se ka le ngia nga kai ka pese pe ka ketite ke manga o ia lesi step up ka ke aru nga ilunga pio se nganga ya ke nga mafua ilongo kango faile le kuele le konseki la Punialava'a ngi ia ole foi la sa ungi le Punialava'a uma mako malanga i Australia ya se tema so for the first time as a family like family live concert in Australia so yeah we're looking forward to it but I find more mele ngi ka kolo famua ia ka ko ile fafu ka vela nga va ka ko wari junia ave ma o makini aku ya sai ka ave ma MC ia moli fa malo malenga fa update
ko e kasi ara ofisiri vave a lea ma ko fa'aumaro le matou ua po kala melanga e kauga silafia mai o le tagata malona fa'asinomaga o a uma ua fio'aga le la fa'amapu e luga ae fa'afofoga mai kakou e vai le aso lea aso avalu o iulai la matatu le sunga no ditia o a fio'aga o e marko'olua e aua le maiga o e sau malito'olua e iloa ma mai le to'atele ia fa'afetai lava mo le amanoa ia o a'u o le sau mai o lugu le vavau ia le ipaka mea koguaga le sau ele le gole le kuapex o kakou e mamai kua ia o siukamā sau mai i sa le imoa ma falalakai o gafio'aga ia o le mako'āiga ia o le kegeki o le moku keiki sa le aula ia pe o ia fio'aga ga e fa'alogo mai le mai makamaka mai legei laivia o mai sapuni au mai sapori au kamafagau kakai le kamafai fo'i auā le akiga eiga o mea fa'apegei fa'alau iloa ia me se aka Samoa la ko yengi o kilani malo ya awangi emisia le fa'amoemoe o saunia koe Punialava'a ia malo fa'atai no litia Julia Io o mai social alfa ia o mai kamai ngu le au va ia o vai moso ia ngai o ngunga ia o le pa o loko fanga o savai ia o savai a ko a ia ia o ia o so wa inga sa mai fangali ia o o sale lo longa se o le kama fo ia tolo tabauri ia unga lo maku a ki nga kamai alo va tai saia Aroro. Maute sau mai fale ula ma malie no so tina ya so tamayo o sat paite sa vai ya sale longa ma sal lavalu mai te vea ya ma magnani ya taxi ala vale le show le la ngai toi because we are performing together with the icon of the Samoan music, the Punialava'a. Faftai. Hello, Faftai. Ia, kini ka urunga mai? Ia, tai lava siata o wauna whanau I Samatau. O lo tama o le Samatau, o le wawai whale alili, e ma sama mea I whangaloa. O sio tinae mai ala whanga o sa vai e whanga, ma ta whanga manutai, ia ma aporima. Ei, ma ngai. O no ke vai ko ri ko MC ri o reo ke la vea mai ia ri ka ko na pa ri o le fia ia io e ka u ia mo wa fa ia o le motele sa la vai sa mai sa taua fa le lima o nganga I fo o nganga malai o isa tu ia tua fa solo mai sa tu paitea sa u isa lolonga ia nai no nai sa vai ia fa solo tu mo tu mua ka ko amaka ko fa la kai ia fa solo tu ila ia le vai moso ele lo pito vai moso le leua o mai se fo yo se mantu no ila uli tele lo wolanga no wola ia fe ma disi bisi matuali ka ke ko apex ali o la mo tele ma lo te pue e msale o moa ya lipata e wa vai langa kele a tanga tai o le la ia o show to lua I ke ua misi wa ke ngi foi fa ia ia e mai le no fo ali o le tupu io I malie io ia o malie ia ma sa vai fo I sa ai ia me se fo io sa maunga mo tele sa la fa ia na vai la tanto ia ia wa sai uma mato te to longo nga e si 5 le 20 I want to enjoy a tattoo giveaway tickets. Ala tattoo atu malolonga ona fa tau lunga le programe. Ai mo le taimi fa to fa mai tattoo ia wal tattoo malo fa lolongia mole bayaso iona tu atu. Soifua. Taro falava o lo ingoa o lua hunt o se tasi o Tasi mai le Pacifica Family Health Group. Ua lata mai le tau marulu ma ua ngā solo le polokolame o le tuinga o le
Jalofa lava Samoa. O le whaatuwina le dei o le form online. Mo numera whaamauwina o tangata nu uma lava o lo i tutonu o New Zealand. Maratua e whaitau uma lava i tātou. Alu ilunga o penga te whailangi o na e whaongaina leo le www.census.govt.nz. O na e alu le li tūlau mua lo e sirisila mai iai. Ma ama taloa le whaatuwina Start Your Census. O le tūlau o lo e sirisila mai iai. E mo mia le 12 access code. A whai wa iai ona o omi lea. A whape e lea ai. Ona e alu lea i le vaenga o lo whape mai request an access code. Ona o omi lea. Ina ia e mawaina le sifuru ma le 2 digit mo le access code. O le isi vaenga se so ai. O le whaatumuina leo o lo tuatusi. A mai a le tuatusi o lo e nofo papa awai. Ona tuule ilano le numero o lo telefoni. A mai alo na whaatubuina le numero lau telefoni, ona o omilo leo o le vaenga lanu piniki o lo le pito ilalo, e na ia mawhai o na maua mai le pin o lo mo mia. O le aiaini numero se ono po o se pen number o le apia ilunga o lau telefoni, e mo mia lo whaatubuina o le isi tu lau lea i te sisila mai iai. A mai o na whaatubulia numero i e ono ilunga o le tu lau o lo e sisila mai iai, ona o omi lea o le whaailoilo lanu piniki o lo ilalo po o le submit. A mai ona o omi o le submit. Ona sauleo se whaailoilo i lau numero le telefoni o lo iai ni numero se iwa mani manta itusi la po a sitolu po o lau access code. Tu uilunga o le poloka o lo e silisila tu iai. Numero e iwa sa au mai le telefoni ma manta itusi la po a itolu. Ona o omi lo la ia o le start i le lanu piniki o lo ilalo. Ma ama taloa, ona whaatumu le form lea watu mai ilunga. Maratua, ia sao le lei, matali a tō fasili o loo mo mia ilunga o le tātou form. Talo fulawa Samoa, o te fia whaso atu se tala tā ua le nei mo oe. O loo maua pēle taimi e whai ei le tusinga ingoa. E fia sosoani le tusinga ingoa mo lawa oina o whamatalanga. Ina ia whai taulia o tātou tangata, pe a whaia whai unga i le whaatu peina o wheso soani, e peio a ounanga mo le soifua maloloina ma tangata lau tele. Ai aua le kupole, e le whai loina lava lau tangata, e le tuina atu i se isi lava tangata, po o isi matanga luenga le maloni whamatalanga e patino i ate oe. Whaamole mole, whaatino lau pito la au, ma i o atu i a Juni, ua whaatumu uma pepa mo le tusinga ingoa, ina ia whai taulia uma o tātou a inga Samoa. Whawhitai mo lango. Mo nisi whamatalanga, tangai i le www.census.govt.nz. Pe vili le o varu selau, lua toluano, fitu. Talofa lava Samoa. O lea watau no mai fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. Ise tau o whietele. Palau nei lole numero o lo o ilunga monisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. Oh, wow. Go guy makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Serioso, con ai sen mai satu pe ngaji pa problema lunch para okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't have a Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. Do you know how much I love you? No.